2 minutes baba hlonipha nje wena yabona sembona nonke bafowethu nodadewethu nomama nogogo lo bazi ngoma luthimora intelligent ukuthi ngidawela endwethu umfowethu ngimbiza umkhaya baba esondelena ndwethu noma futhi eyodwa bafowethu isikhathi asisekho wena ngabe ngiyasho ukuthi umhambi emhlabeni likhona ikhaya ngizonke bafowethu usiqiniseko umina ube umngane ngihlangane naye 2022 sihlangana ku-TikTok usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngimezwa abantu bekukhuluma ngicela ukukhuluma kakhulu besikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza bakwaziyo 2022 esebenze Checkers alo sikhabe ngawandasele that TikTok I think when ama-followers abo 2000 nawo 100 ngibuza ukuthi yena ntiyenziwa kanjani ngiyayithanda lento wangifundisa lento leka TikTok sahamba ngokukhula-ke kumsebenzi wakhe ne-content yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kamaskandi ngicela ukukuveza lokhu usiqiniseko eyikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owabakhona noyobakhona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela so wase abantu bethi ehlaziya kanti ngesikhathi ehlengena kule nto yokuhlaziya umaskandi kuzovelela umculo njengomthandeni yakhumbula efundisa abafowethu ama-Red Nation ebafundisa lento ka-online kwakunzima uxatshwana bethi ayisebenzi lento ama-views awanyuki ebathethisa usiqiniseko bekancekile yabona nje bethi mekwathi sengibhubhile la sengizobhubha la athi usho mina usitikadika sinjengesinene seyidikazi ngisho kanjani esifakazi onyoka cha bafowethu sengihle kakhulu kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami esihlanganile nawe saphila kuningi besiplana nawe mfowethu wazi wakhala bathi malusi mfowethu yazi thina sinengqondo uNkulunkulu usicisha imali abantu abangenangqondo uNkulunkulu bapha imali uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe siningi izinto engizenzayo hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu mina lo Shimora ukuba bebavale eThekwini ngesikhathi ubavale eGoli wena akulungile baba siyabonga insizwe emaziyo ngizocela lo mcimbi ke manje weziphi ngizocela ukuthi uma uqala wenzeke kuleli side elingapha ngicathi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya okwezipho ngizocela siphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti laphaya ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese sizozivalela asibuyisele enkosini ngizocela ke lolo hlelo lwezipho lube liqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi zinto engifisa ukuzisho ngibonga kakhulu uma-Red Nation kade ngiwabona la ngiyabonga ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizonitshela-ke thina singomahlalela abancane nje siyihlalela la ekhaya sikho emaGoli kunabafowethu abaningi abaseGoli amabhinga aseGoli akuwona waseGoli awase-KZN onke amabhinga aseGoli alikho ibhinga laseFoscolas alikho bawomkhaya bonke basuke eKZN ma-Red Nation nabo bonke labenabo laphayana yini ngiphika ama-Red Nation ukuthi amabhinga akhona phambi kwami njengamanje ama-Red Nation
ngifisa le message ungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise ngabe bayaphila ngabe sebalala othulini lomhlaba kodwa uzwazi ukuthi nje useGoli uphumele umuzi kayihlo uphumele umuzi amawakho mawufika eGoli obaba bazokhumbula iGoli aliqali namhlanje lidala eGoli kuhlangana izizwe lezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal eGoli kuba khona induna zezinsizwa kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli kodwa kwaqinisekisa ukuthi kufanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya nathi sinabantu esibaphikile ukuthi ayileli iqhawe lami yize singekho ko TikTok singekho active kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli ningawuhlukanisi umaskandi nobuholi bendabuko ngoba umaskandi uwumculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena ozalwa khona makudlala umaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala umaskandi ukuthi ngathi khona intuthwane ehamba emhlanje abona umculo wokumodela lo wamculo ukuthi umuntu wentelezi ungafaka umaskandi usuka intelezi egazini ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwa makukhona ningakuboni kahle asingabuyi sinabantu abahambe ngenyawo zombili beGoli bagibela kubuye sekuwukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba ubani ngiyanicela ama-Red Nation phambi kwethu njengamanje asikwazi ukufinyelela komthalenti asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi kodwa siyafisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngaba nifinyelela ngeselula ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa abucance kube khona kubukeke asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yihle kodwa bayifaka igazi ngiyacela kakhulu ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke awubhekile kunina ama-Red Nation ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxoviswa namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no-MTN no-Cell C imakethe yabo iphezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama abangenele ukuthi lapha bayokhuza udlala kodwa lapha kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko siqeda kumbeka akumnandi ukuze umuntu eyigqaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlala engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku sithandeni mabhinqa kithi amaZulu iwona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal esisenesile sikwazi ukusikhothamela ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko asikuphatheni ke sihloniphe esikwenzayo njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungehla ngisho hip hop ungehla kwayo yonke into senzani masifaka igazi angenzela ama-Red Nation angenzeli wena la kodwa wena ozothatha ifoni ufaka idatha namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenzele uyomgabula ku-TikTok wenzani thina kokwethu ukhuluma kuphelele la mawuhamba nalento ozobuhamba nayo angikwazi yokufikisaphi asingasenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga usuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la kunomuntu ongekho emhlabeni musuphuma la wena uyothi bekubhola noma bekumnandi ayikho into emnandi la ayikho into
wena ilawo mazwe ngishiya nawo angisho kubantu abadala abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane abantu abazelwe obaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye kusasa kuzovuka umuzi wabubo hloniphanani mafowethu sondela mayingekho induna zensizwa manje egoli hamba kunobekana kumanje ukuze nikwazi ukontrolana insizwa ikontrolani induna mayingekho ngiyathokozisa kakhulu ukudlalela ithuba lo myalezo bengifisa ukuphathisa uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level athatha uMasikanda ubeka kule level kwaze kwahlukana kwathiwa khona o-East no-West thina salokhu khona oKaizer no-Pirates ngeke usibone sibulala kani indaba ye-Chiefs ne-Pirates but I think nawo ama-leaders lama-groups kumele abe khona abe visible kuma-social network ukuyikhuza lento kwake kwalo abalandeli be-Chiefs ne-Pirates kudala kodwa kwadinga ku-Ivan Khoza no-Kaizer Motaung ukuthi ababe united uqala manje yokwazi ukubatshela ngelinye ilanga izukusiza lento umculo wabo siyawuthenga siyawuthanda senza yonke into kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo mayikhona indlela ukuthi abaphumela obala bayikhuzi lento angifuni ukudla ithuba bathi ungimemeza foka ekhaya ngithina kuqhubeka izifo angazi noma sekuphelile yini ngibone uhamba noblessing lo usuka okay ake ngiyeke awusikimi leyo nto ubuyenza ayizile kimi yenza nje uyiqede musuyiqedile uzoyidirect emndenini wakaZulu uzocela ubaba umnguni baba kaNokwanda